Stvarno ne znam što da ti dam, jer sve što imam tvoj dar. Ne znam što da učinim, kako da ti zahvalim. I stvarno ne znam što da ti dam, jer sve što imam tvoj dar. Jednostavno dajem sve, svim srcem od sad slijedim te. Ti si moj otkupitelj, ti si moj spasitelj, u tebi mi nada sva, zbog tebe sad sam radostan. Radost me obavija, duh me sveti ispunja, osjećam se sigurno, jer sam dijete ljubljeno. Tvoje dijete ljubljeno. Stvarno ne znam što da ti dam, jer sve što imam tvoje dar. Jednostavno dajem sve, svim srcem od sad slijedim te. Ti si moj otkupitelj, ti si moj spasitelj, u tebi mi nada sva, zbog tebe sad sam radostan. Radost me obavija, duh me sveti ispunja, osjećam se sigurno, jer sam njene ljubljeno. Moj me otac čeka sad s raširenim rukama, prvi korak čini on. Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije. Moje ime je Katarina Bukša, urednica i voditeljica emisije Franjina ekonomija. Tehnički urednik danas je Ivka Malkoć-Bastašić. Evo, počinjemo sa jednim novim ciklusom, teologija poslovanja. Tema nam je blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko. Gost nam je Josip Bilandžija. Josip je iz zajednice nanovo rođenih. Josipe, dobrodošao. Hvala. Hvala kako na pozivu. si? Kako je bilo do prijevoza? Kako je bio prijevoz do Radio Marije? Dobro je. Cijeli grad uzduž Gdje je gužva? Prijeć. Gužva Držićeva, Vukovarska. Dobro. Znači snažno, samo jako. Tako je, da. Evo, daj nam se ti, molim te, predstavi 2 rečenice o sebi. Pa evo, Josip Bilandžija, muž, otac, 3 djece, zamjenik voditelja u zajednici na novorođeni, predstavnik za mlade u Karisu Hrvatske i na međunarodnoj razini. Dosta dobre uloge. Pa evo, zanimljive, da. Dosta dobre uloge, tako mlad, svaka čast, bravo. Hvala. Evo, u prošlom ciklusu smo govorili o teologiji tijela, kako se po tijelu spašavamo, kako Bog može preko našeg tijela djelovati u ovom svijetu. Prije toga smo imali ciklus karizme u poslovanju, a sad smo rekli da ćemo pričati o teologiji poslovanja. Konkretno, blago siromasima duhom, a ne blago siromasima u materijalnom stanju. Pa evo, Josipe, za početak odmah direktno, što to znači blago siromasima duhom? Njihovo je kraljevstvo nebesko. Pa tu je gospodin, ja mislim, htio naglasiti jednu spremnost srca našeg duha i jednu navezanost na materijalno. To ne znači, nije rekao blago siromasima pa tu završi, nego siromasima duhom. Oni koji u duhu se ne smatraju vlasnicima nečega, nego upraviteljima materijalnog onoga što im je gospodin dao. To znači da siromah duhom može biti neko ko u materijalnom smislu ima mnogo, neko ko ima malo. Znači ne odvaja nas po tome
kakvi smo u smislu našeg materijalnog posjeda, jer poslije vidimo i u nekim prispodobama da govori da je neko dobio puno talenata pa ih je umnožio pa ga onda pohvaljuje kao slugo dobri i vjerni. Znači, samo materijalno stanje naše ne određuje da li smo mi siromasi u duhu ili ne, nego naš odnos prema materijalnom određuje. Znači, jesmo li mi navezani na to materijalno, da li materijalno upravlja nama ili mi upravljamo tim materijalnim, jer smo pozvani biti upravitelji. I kad u materijalnom smislu, kad gledamo i kad liturgijsku molitvu ima, to mi jedna od dražih, kaže: čovjeka si sazdao na svoju sliku i povjerio mu brigu za cijeli svijet. Znači, Bog nam je povjerio svijet, materiju. Kaže da služi samo tebi, da služimo Gospodinu, a svemu stvorenju gospodari. Znači, mi bi trebali biti gospodari onome što je stvoreno. To je naš poziv i naše poslanje. E sad, da li mi gospodarimo materijalnim ili materijalno gospodari nama? E, to je sad pitanje. A to znači, ako nas se auto malo šteti, da li smo ljuti ili ne? Ili... Pa to može biti jedan onako ispit savjesti. Da li dobar ili loš dan u materijalnom smislu određuje to hoću li ja biti radostan i hoću li doći kući ljutit, ili ću i dalje vidjeti Božju ruku u svemu tome. To kad ovaj serijal smo imali u zajednici, pa sam onda to iskoristio, taj primjer, da li je situacija kad meni neko ogrebe auto tijekom dana, da li sam ja, ako sam izgubio cijeli dan, ako sam samo o tome razmišljao cijeli dan, bio nervozan, je li ja gospodarim tim autom ili taj auto gospodari sa mnom? I to je onako često i koliko važnost u mom životu ima taj auto u biti. Da. I to je samo jedna mala stvar, tu može biti i ostale stvari, naravno da ćemo paziti na to auto i da ne želimo da ga neko ogrebe i da ga uništavamo, ali da ne stavljamo to auto ispred Boga, jer ako ćemo uistinu gledati onako dubinski, kaže Gospodin je stvorio cijeli svijet i povjerio nama brigu za cijeli svijet. Znači, Gospodin je stvorio i to auto. On je taj koji nam je dao to auto da brinemo za njega, a ne da brinemo samo o njemu i kako će taj auto izgledat, nego da on bude nama u službi. Da to što smo primili, da nam služi kao sredstvo za dolazak do Kraljevstva nebeskog. Na koji to način može biti? Pa na način da se neću bojati to auto iskoristiti u neku dobru Božju stvar. Pomoć nekom siromahu ili iskoristiti, evo, kod nas je situacija da mi u zajednici sa našim autima koji su idemo na duhovne obnove koji često su kilometrima daleko. Baš sam sad sam posudio auto od djeda koji je do prije koju godinu bio moj, sad sam prodao svoj auto, treba mi veći. Treće dijete je došlo, svi troje su u ovim malim sjedalicama za djecu, tako da nije bilo dovoljno mjesta. I dok čekam da mi dođe drugi auto, uzeo sam tu Škodu Oktaviju koju sam vozio prije toga i jedno 5 godina sam ju imao kod sebe. Ti 5 godina smo napravili, ja i ta Škoda, 130,000 kilometara, većinom po duhovnim obnovama. Znači, uložiti Škoda je dobro iskorištena. Jako dobro iskorištena, da. Dobro, znači da odmah razbijemo taj mit. Nije problem ako imamo neke materijalne stvari, nego je kako se mi odnosimo, kako je stanje našeg srca prema toj materijalnoj stvari. Konkretno sad smo uzeli jedan primjer, čisto trivialni, ali evo, to se može u bilo koji primjer možemo uzeti tijekom dana, ne? Da, i bilo koju materijalnu imovinu koju imamo. To može biti novac, to može biti kuća, to može biti mobitel, sve što imamo možemo gledati kako se prema tome odnosimo i da li ta stvar, ta materijalna stvarnost utječe na nas više nego što bi trebalo. Dobro, ali onda evo, spomenuli smo novac, pitat ćete nešto, ali evo da razbijemo taj mit. Da li je novac nužno zlo? Znači, novac mi trebamo da plaćamo račune, sad smo rekli, ali da li je novac, znači, mi novac trebamo da možemo, znači, bilo što raditi unutar tijekom mjeseca, da možemo završiti mjesec. Kako da se mi oslobodimo toga da novac ne gospodari sa nama,
nego da mi novac, auto, što god imamo, stavimo u službu Boga Oca. Evo. Dobro pitanje. Dobro pitanje. Pa, evo, samo da se vratim na ovu, da je li novac zlo ili nije. A po meni najbolji dokaz da novac nije zlo, da ga Isus koristi. Jest da je na zanimljiv način, pa kad Petar ga pita jel daješ porez, on kaže odi ulovi ribu, pa taj stater daj i za mene i za sebe. Znači, Isus taj novac koristi. Ja bih rekao da novac nije ni zao ni dobar, jer je sredstvo. I da li mi taj novac koristimo na dobro ili na zlo, to je stvar, odnosno da li ga koristimo na to da idemo prema raju i da ga koristimo u to da steknemo nebesko kraljevstvo, ili ga koristimo samo za sebe, za svoje stjecanje, pa onda zaboravimo ono gdje će nam duša ići. Tu je negdje u stvari način na koji mi koristimo materijalne stvari, a s time i novac, jer novac je jedna materijalna stvarnost za koju smo se mi realno kao ljudi dogovorili da ima neku vrijednost, inače je to papir ili komad metala, komad nekog posebnog metala, ako govorimo o prošlosti, pa zlato. Znači mi smo se dogovorili da ono i predstavlja nekakvu vrijednost i da može zato nešto kupiti. Da toga nije bilo, novac bi bio čisti papir. Dakle, i da više ne trebamo uzimati recimo životinje, blago za blago, nego da u biti da nam bude jednostavnije sredstvo razmjene. Sredstvo, okay. I mislim da novac kao novac nije nužno ni zlo, ni dobro, nego način na koji ga mi koristimo određuje. Super. Znači u biti o nama ovisi i stvar je da se mi preispitujemo koliko nama je to na srcu, koliko nam je to važno, koliko nam je važan novac i da smo slobodni, u biti da smo mi slobodni od toga, da se nismo navezali da taj novac, da smo to mi, nego da je novac stavljamo u službu, a da mi budemo opet, kako si rekao, upravitelji novcem, materijalnim stanjem, sredstvima. Novac treba služiti nama, a ne mi novcu. Isus je rekao ne možete služiti dvojici gospodara, ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Znači, ne smijemo služiti novcu na taj način i ne smije novac biti nešto čemu stremimo. Novac je nešto što nam Gospodin daje. Treba biti posljedica. Mi moramo raditi za novac. To je sasvim normalan proces života, ali staviti novac na pijedestal i kao nešto samo za čime stremim, kojem je cilj i koje želim dobiti sve više i više toga, da bi mogao napraviti sve više i više stvari za sebe. Znači da sam izgubio iz vida ono na što me Krist poziva, a to je da kršćanstvo je življenje za drugoga, ne samo za sebe. Naravno da moram paziti na sebe, moram paziti na svoju obitelj, moram raditi da bi mogao prihodovati, da bi mogao ih uzdržavati, da bi mogli normalno živjeti, pa na kraju krajeva i da bi mogu kupiti taj auto koji će me boliti ako ga neko grebe. Ali mi to ne smije biti glavni motiv u životu, nego glavni motiv bi trebalo biti služenje Gospodinu, ljubljenje Gospodina i ljubljenje drugog, ljubiti bližnjeg. Dobro. I kako bi onda, to znači da bi se mi trebali u biti više recimo povjeravati ili oslanjati na Božje i na ono što Bog nama predstavlja kao, što nam Bog govori da je njegova volja za naš život, a ne? Pa da, u stvari trebali bi stremiti prema tome da upoznamo Božju volju za svoj život i da onda kad upoznamo tu Božju volju da idemo za njim. Sad, postoji jedno zanimljivo tumačenje, Mišu Lukan, da si upoznao, on je voditelj naše zajednice. Pozdravljamo Mišu. Malo je razmatrao Očenaš i kad ga je razmatrao unazad, shvatio je da je to jedan normalan životni put jedne osobe u duhu, znači duhovan životni put. Znači, spoznajemo da postoji zlo u početku, kad se približavamo vjeri, spoznajemo da postoji zlo, koji sad sam se zbunio teško je malo Očenaš od iza, ali izbavi nas od zla, znači
suočavaš se sa zlom, da zlo postoji, da ti je potreba neko ko će te izbaviti, to je Bog. Pa onda ne uvedi nas u napast, molimo Oca da nas ne uvede u napast, poznajemo sebe, svoje slabosti, stvari na koje nas zli može napastovat, pa onda ulazimo u prostore odnosa, znači kad smo pobjedili neke svoje prve napasti, počeli se boriti sa svojim slabostima i sa grijesima, onda dolazimo u prostor odnosa gdje shvaćamo da trebamo oprostiti jedni drugima da bi mogli živjeti u miru. I onda dolazi dio kruh naš svagdašnji, kad taj mir nekako u našim odnosima zavlada, onda i taj materijalni dio u stvari može biti na blagoslov. Jer džaba nam ako imamo najbolju janjetinu na stolu, ako smo posvađali s onima s kojima bi trebali jesti tu janjetinu, onda ona izgubi svoj okus i svoj čar. Da. Znači ni taj kruh naš svagdašnji, ako nismo u dobrim odnosima, nam neće biti toliko dobar. Znači ti odnosi prethode tome da možemo živjeti u materijalnom blagostanju, a ispravan odnos prema materijalnom je u tom očenašu nekako sazdan. Kruh naš svagdašnji daj nam danas. Materijalno bi trebalo služiti ovom danu da možemo živjeti u sadašnjosti normalno, da nam ništa ne nedostaje, da bi mogli služiti Bogu. A služimo Bogu tako što prepoznajemo njegovu volju, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Trudimo se njegovu volju izvršavati na zemlji. Materijalno bi nam trebalo biti u službi našeg služenja Gospodinu, da materijalno koje nam je dano stavimo u službu Gospodinu. U biti da svojim dijelima pokazujemo našu vjeru prema Bogu, a ne? Da. I vjernost onome što nam je on dao na neki način. On nam je dao to materijalno i daje nam pozive u našem životu. I moramo paziti da ne gledamo pozive koje nam je Bog dao kroz materijalno, nego da pokušamo se odmaknuti od tog materijalnog i što nam materijalno donosi, da bi mogli osluhnuti njegovu volju. Moramo imati zdrav stav prema materijalnom da bi mogli uopće osluhnuti Božju volju i onda donositi plodove u duhovnom smislu. Da. Znači, ako na drugi tekst na koji se možemo povezati biblijski je kad Isus objašnjava prispodobu o sijaču. Pa imamo ono sjeme koje je zasijano u trnovito tlo. Pa kaže, oni slušaju riječ, ali zbog briga vremenitih i zavodljivosti bogatstva ne donesu plod. Ne rodi. Znači, mi možemo slušati Božju riječ, biti vjernici, ali nas brige vremenite i zavodljivost bogatstva su kao trnje koje uguše tu riječ da ne možemo donijeti plod. Ispravan pogled na materijalno znači da ja poznajem, ja znam da je Gospodin taj koji je stvorio svijet i koji daje materijalno i koji mi daje taj kruh svagdašnji koji mi je potreban da bi živio. Znači ne idem u krajnost pa da kažem novac mi nije potreban, materijalno mi nije potrebno, potrebno mi je. Svakome je od nas potrebno. Isusu je bilo potrebno. Da. 40 dana je postio, ali nije više od toga. Znači iza toga je išao jest. Bio je svjestan da onim ljudima koji su ga došli slušat, bez obzira što slušaju živu riječ živog Boga, potrebna im je hrana, pa je onda umnožio tu hranu, umnožio je to materijalno. Znači on je gospodar nad materijalnim. I on nam može dati. I on je taj koji nam daje. Imati tu spoznaju i tu svijest i na taj način gledati prema materijalnom i onome što nam je dano, mijenja i naš pogled na stvari koje radimo i koje želimo raditi i na način na koji ispunjavamo svoj život. Jer kad ja imam ispravan pogled prema materijalnom i kad znam da mi Gospodin je taj koji mi daje novac, koji isplaćuje tu plaću, da nije to samo puka sposobnost mog šefa ili mene kao šefa, kao poduzetnika, nego da je Gospodin taj koji daje blagoslov materijalni, onda sam svjestan i da je puno bolje slijediti njega i njegovu volju i biti siguran da će mi on davati taj materijalni blagoslov, nego se samo voditi pukim profitom i pukim povećavanjem zarade. Jer mogu imati puno novca, ali ne biti radostan. Da. I novca na neki način nikad dosta. Spominjali smo dok smo prije pričali, vidio sam video jednog multimilijardera kojeg su pitali kao šta mislite koliko je novca dovoljno? Pa evo za mene samo još malo, a može kupiti sve što ovaj svijet nudi. Znači njemu i dalje nije dosta. I kad na taj način gledamo na novac, ne možemo nikad biti ni ispunjeni ni radosni. A kad gledamo na novac kao nešto što nam je dano,
da nam bude u pomoć u našoj službi, da zajedno s nama služi Gospodinu i širenju Kraljevstva nebeskog, onda ćemo biti ispunjeni bez obzira koliko nula je na našem računu. Da. Zato što ispunjava nas služenje Bogu, izvršavanje njegove volje. U biti nam je to pomoć da dođemo do Boga i da budemo Pa čak ne bih rekao da je pomoć da dođemo do Boga, jer do Boga možemo doći i bez novca. Aha, najbolji primjer je Lazar u Evanđelju, koji iako nije imao novca je na kraju došao u Kraljevstvo nebesko. Znači to ćemo mi imati novac ili ne određuje kako ćemo i gdje ćemo dospjeti, nego nam može pomoć u tome da drugima pomognemo da dođu do Gospodina, pa onda možemo podupirati neke evangelizacijske projekte, možemo pomagati siromašnima, možemo pomagati svojim bližnjima na kraju krajeva, i to može biti jedno sredstvo evangelizacije i da ljudi vide da brinemo o njima. Thomas Merton je rekao, novac je demonski uzurpirao ulogu koju bi u modernom društvu trebao imati Duh Sveti. Da, jedna jako zanimljiva izjava, ali me jako potresla kad sam ju čuo, jer baš sam na neki način shvatio koliko Duh Sveti je izgubio svoju ulogu zato što smo mi nešto drugo stavili na to mjesto, a to je novac, to je materijalno. Pa onda često umjesto da razmatramo, kad na primjer upisujemo fakultet, da mlada osoba, da ju uvodimo u tom smjeru da razmišlja o tome koji će fakultet upisati po svojim nekakvim preferencijama i osjećaju poziva koji Gospodin stavlja na život te osobe, mi gledamo prvi je kriterij kao mogu li ja živjeti dobro od toga, da li mogu zaraditi dobro plaću ili ne. Pa onda, na primjer, znam puno mladih osoba koji su odustali od nekih fakulteta koji su im bili zanimljivi, na primjer povijest ili geografija, samo zato eto neko im je rekao ne možeš živjeti od toga, kao, nećeš imati dobru plaću, onda su oni odustali, ošli u nekom drugom smjeru i ne osjećaju se ispunjeno jer ne rade ono što je bio njihov poziv i njihovo poslanje. Naravno da Gospodin može blagosloviti kad krivo odlučimo, ali vjerujem da ako te srce negdje vuče, naravno ne smijemo se samo srcem voditi, ali ako me srce negdje vuče, ako osjećam poziv za nešto, da bi se trebao odvažiti u to i vjerovati da će Gospodin biti taj koji proviđa, jer on je taj koji proviđa. Znači nije fakultet taj koji će providiti meni plaću, mogu imati najbolji fakultet, opet završiti siromašan. Da. Mogu imati najbolji početnu poziciju i biti sin bogataša, opet završiti ko siromah. Znači u životu je sve moguće i oslanjanje na Duha Svetog bi nam u stvari trebalo biti putokaz gdje idemo i nekakva sigurnost u životu da ćemo završiti tamo gdje bi trebali. Jer na kraju krajeva nije bitno ni s koliko ćemo nula na računu umrijeti, jer evo, jedan primjer je jedna medicinska sestra iz Australije, samo da nađem, da ne kažem krivo ime, mislim da je Bonnie Ward, da se zove, da, Bonnie Ward, napisala knjigu Top 5 Regrets of the Dying, znači 5 najvećih žaljenja umirućih, jer je radila kao medicinska sestra na palijativi, znači cijeli život u stvari radnije je provela sa ljudima koji su na samrti i koji su joj se onda povjeravali o nekim svojim problemima i poteškoćama koji su ih tad tištili, znači sami kraj života i stvari za kojima su oni žalili. I možemo ih nabrojati ukratko. Kaže, prva je, voljela bih da sam imala hrabrosti živjeti život vjeran sebi, a ne onakav kakav su drugi očekivali od mene. Znači, shvatili su da su stavljali mišljenja drugih, mišljenja društva ispred onoga što su oni osjećali iznutra, ovo što sam sad spomenuo. Pa nećeš imat novca od toga, pa nemoj ići za tim. Onda drugo, kaže, voljela bih da nisam radila toliko naporno. Kaže, posebno su muškarci žalili za vremenom koje nisu proveli sa svojim djecom i sa svojim suprugama, sa svojom obitelji, jer su puno radili. Onda treće, voljela bih da sam imala hrabrost izraziti svoje osjećaje. Četvrto, voljela bi da sam ostao u kontaktu s prijateljima. Znači, zbog životnih obaveza, zbog te cijele životne trke, zaboravimo svoje prijatelje, zaboravimo odnose koje smo izgradili i koji nam u stvari daju najveće ispunjenje. I
na kraju voljela bi da sam si dopustila biti sretniji u životu. Ono, strah od promjena i navika koji nas koči da živimo jedan radosniji život. U ovih 5 niko nije spomenuo i kaže u jednom trenutku da niko kuća više ili manje. Nije spomenuo da žali što nema jednu kuću više ili manje, ili što njegova kuća nema više ili manje kvadrata, ili što nije vozio neki bolji auto, nego stvari koje su vezane za odnose. Na Harvardu su napravili jednu studiju koja je trajala gotovo 50 godina i cilj te studije je bio da procjene zašto koji su faktori ti koji utječu na naše zadovoljstvo i sreću u životu. I onda su uzeli neke studente sa Harvarda i otišli su onda u jedan grad u blizini u kojem je bio jedan crnački geto. I tamo su uzeli isto dio ispitanika i uzeli su dio ispitanika iz normalne radničke klase. I mislim da je to najdugotrajnije i najveće istraživanje koje su radili, jer su htjeli ispitivanjem tih ljudi na godišnjoj razini, znači svake godine su slali upitnik na koji su oni odgovarali, vidjeti kakav im je bio život, šta ih je uveseljavalo, šta im je donosilo nekakvu tugu, kako život ide. I na kraju su došli do zaključka koji je jako zanimljiv. U tom periodu se dogodilo svašta nešto s tim ljudima. Ovi koji su bili bogati, neki su osiromašili, neki su postali još bogatiji, neki siromašni su postali bogati i uspješni, neki koji su bili u radnom staležu, radničkoj klasi, to je nekoj srednjoj klasi, su postali siromašni, neki bogatiji. Mijenjali su, jedan od ispitanika je čak postao predsjednik SAD-a. Znači jako zanimljiv spektar ljudi i na kraju zaključak koji donosi cijela ta studija je da sreću i najveće pokazatelje sreće, i tako su opisivali svoj život da ga žive sretno, su imali oni koji su najviše ulagali u svoje odnose. Znači ne oni koji su najviše ulagali u svoje poslove, ne oni koji su najviše ulagali u svoje karijere ili u materijalno, nego oni koji su ulagali u odnose, međuljudske odnose. Oni koji su pazili da su njihovi odnosi zdravi, da dovoljno ulažu u njih, oni su imali najsretnije živote. Baš sam te htjela to isto pitati, jer kako si spomenuo zdravi odnosi, mislim da je to isto dosta važno, jer ima neki odnosi koji su recimo i toksični ili nas odvedu od Boga, od Krista, i koliko je u biti onda važno i taj odnos preispitati, ali tako da ne idemo u neku krajnost, ali evo da se nadovežem znači opet na ovu temu blago siromasima duhom, koliko je u biti važno da to bogatstvo počiva na odnosima sa ljudima, za društvo, i da nije stvar tu blago siromasima u materijalnom smislu, nego da se govori o tvom odnosu prema drugima i tvom odnosu prema Bogu. Biti to su ove dvije Božje zapovjedi: ljubi Gospodina Boga svoga i ljubi bližnjega svoga. Opet dolazimo do tih odnosa koji su jako važni. Pa da, kao što sam rekao, i te dvije zapovjedi u stvari nam govore ljubi Boga i ljubi bližnjega. Usmjeravaju nas na odnose. Krist na kraju svog života pred samu Golgotu i samu smrt, posljednja večera je, i u Ivanovom evanđelju imamo nekoliko poglavlja koje govore o tome. Ja mislim da nigdje nije spomenuo materijalno, nego govori o odnosima jednim među drugima i govori o Duhu Svetom koji će sići, šta će Duh Sveti činiti, pa onda šalje ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Znači Isus nas usmjerava na odnose, na čovjeka i na Boga. A onda je ovo sekundarno i jako je bitno u životu posložiti te prioritete. Znači upravljanje materijalnim je isto i upravljanje našim prioritetima. Znači da li sam ja posložio svoje prioritete ispravno. Ako sam ih posložio ispravno, onda će ovaj dio biti jako jednostavan. A Billy Graham je jednom rekao, Billy Grahama ste, ako niste čuli, on je jedan od najvećih evangelizatora u povijesti, bio je protestant, ali je bio i jako blizak katoličkoj crkvi, blizak prijatelj pape Ivana Pavla II. I rekao je: ako čovjek ispravno postavi svoj odnos prema novcu, to će mu pomoći da uredi gotovo svako drugo područje svog života. Znači ako ja na ispravno mjesto stavim materijalno, koje me okružuje, s kojim sam okružen svaki dan, s kojim ja trebam gospodariti, onda ću lako ostatak
urediti, ali ako ga stavim na više mjesto nego što je to potrebno, onda ne mogu ostalo urediti, zato što ono uzurpira položaj i gospodina i mog bližnjega i moje obitelji, i onda sve to stradava radi novca, i to smo vidjeli po ovim žaljenjima koje imaju umirući. Oni su žalili zato što su više vremena uložili u materijalno nego u odnose, u stvari koje su im bile bitne, koje su im bile na srcu, koji su bili njihovi pozivi. I nažalost živimo u takvom društvu u kojem je materijalno, kao što je Thomas Merton rekao, uzurpiralo ulogu, novac je uzurpirao ulogu Duha Svetoga, i mi se svoje odluke ne donosimo u skladu s time da tražimo Božju volju, nego tražimo gdje ću bolje proći financijski, gdje ću bolje proći materijalno. I to mi je prvi nekakav kao način na koji ću ja početi odlučivati o stvarima i razlučivati stvari u svom životu. A trebalo bi biti suprotno. To bi trebalo biti negdje na trećem mjestu. Treba biti na svom mjestu, znači ne trebamo ga omalovažavati, reći nama novac ne treba, nama novac treba, nama materijalno treba da bi mogli živjeti normalno, ali isto tako nije najbitnije. I ako ga dobro postavimo, onda ćemo i druge stvari dobro postaviti u svom životu, onda ćemo na pravo mjesto staviti svoje odnose, onda ćemo na pravo mjesto staviti gospodina, i kad se to sve posloži, onda možemo živjeti jedan uredan život na koji nas Gospodin pozvao. Da možemo biti vjerni upravitelji onoga što nam je dano, što je u stvari ključ. Usklađen cijeli jedan život, u biti izbalansira. Pa evo možda da nam rečeš koji su to simptomi, o tome smo isto bili pričali, simptomi materializma, možda Da, baš kad smo pričali o Thomasu Mertonu, nekako prvi i možda nulti simptom bi bio da je, ako je novac preuzeo mjesto Duha Svetoga, onda više nismo u pravom prijateljstvu sa Duhom Svetim. Znači, gubi se taj odnos s Gospodinom, prestajemo razmišljati, prestaje nam biti nekako dio normalnog našeg sklopa razmišljanja, što bi Gospodin mislio o tome, koji je moj poziv, gdje me Bog poziva, i prestanemo razmišljati o tome, prestanemo svoj dan u malim stvarima, pa i onda i u velikim stvarima uvoditi Gospodina, nego samo razmišljamo o materijalnom. To je nekako prvi, znači izgubili smo taj pojam, izgubili smo svijest da bi trebali... Gdje trebamo ići, kao neku viziju, recimo. Da, izgubili smo kompas. Kompas koji bi trebao biti Duh Sveti, i njegovo vodstvo preuzima novac. I to je po meni nekakav nulti simptom. Zabrinutost je idući. Znači, zabrinutost od čega, recimo? Oko materijalnog. Uh-huh. Znači, postoje ljudi koji su cijelo vrijeme iznutra tjeskobni oko materijalnog i nemaju pouzdanja. Znači, cijelo vrijeme su u neprestanoj tjeskobu i nemiru zbog novca, i da li imaju dovoljno materijalnog za preživjeti. Sirah 31 jako dobro ocrtava ovo, i pročitao bi, malo je duži tekst, ali mislim da je dobro, zašto jako dobro vodi i ostale simptome. Uh-huh. Kaže, briga za bogatstvo, ta neprestana briga, izjeda tijelo i skrb za njim odgoni san. Dnevne se brige u san uvlače i teška bolest ne da spavati. Bogataš se muči da skupi imetak, a kad se odmara uživa u raskoši. Siromah se muči jer nema od čeg živjeti, a kad se odmara zapada u bijedu. Znači, ni jednom ni drugom, jedan i drugi se muče. Tko ljubi zlato ne ostaje bez grijeha, i tko za novcem trči, zbog njega će zalutat, jer će prestati osluškivati Duha Svetog. Mnogi postadoše žrtva zlata, propast im bijaše neminovna, jer ono je zamka onima koji mu žrtvuju, i svaki se nerazumni lako u nju hvata. Blago bogatašu koji se našao bez krivnje i koji nije trčao za zlatom. Tko je taj da mu čestitamo, jer je izvršio čudesna djela u svom narodu? Tko je tu kušnju prošao i savršen ostao, neka mu je na čast. Tko je mogao zgriješiti, a nije zgriješio, i zlo učiniti, a nije učinio? Njegova će dobra biti trajna i zajednica će slaviti dobrotu njegovu. Sirah tu malo i onako provocira ko je taj da mu čestitamo. Znači, jako ih je malo. Ali ih ima.
I može se. Ima ih i može se. Imamo u povijesti crkve svece koji su bili bogataši, imamo u povijesti crkve ljude koji su bili moćnici, koji su bili kraljevi. Imamo na kraju krajeva i u evanđelju se spominje Josip iz Arimateje, za koje kažu da je bio bogat čovjek jer je imao grob koji je onda dao da se Isus pokopa u tom grobu, da se položi. Znači, može se, nije nemoguće. I važno je da se ima. Da. Ali ne da to prevlada nama i da nismo mi navezani i ne da nam je to na, kako bi rekla, vrh neke piramide ili vrh naših prioriteta, nego da je Bog, pa da je onda Bog ostalo. Odnosi, znači naši bližnji i onda tek možda može doći materijalno, da. A ja bih čak stavio koji se našao bez krivnje i koji nije trčao za zlatom. Kako to dobro. Tko je taj da mu čestitamo? Ima ih. Upoznao sam neke ljude za koje mogu reći da su tako živjeli, da žive dan danas. Nema ih puno, ali ima ih i vidi se da oni žive jedan poseban blagoslov. Ne zato što su oni nešto posebno, nego zato što su poziv koji im je Bog dao, žive u punini. I to je taj poseban blagoslov koji možemo vidjeti na svakome ko živi svoj život u punini. Jer na neki način, ja bih rekao, ko da zrači. Kad vidim osobu koja živi svoj poziv u punini, koja se daje, postoji neka kao privlačnost posebna kod tih ljudi. Da. Jako je lako biti s njima, jako je lako biti u razgovoru s njima, jednostavni su, ne kompliciraju, bliski su Bogu, vidi se da žive jednu duhovnost, da žive blizinu s Bogom, opet ne zaboravljaju čovjeka, ne zaboravljaju njegovu ljudskost, da je taj čovjek potreban i svih ostalih normalnih stvari. To su ljudi koji su, kao što si rekla, vidi se da su izbalansirani. Tako da to je jedan blagoslov i uopće vidjeti te ljude i moći razgovarati s njima, moći upijati od njih. Bez obzira jesu oni bogati ili su siromašni, jesu moćnici ovog svijeta, ali nisu, nego žive svoj život, žive svoj poziv na koji su pozvani i to se vidi na njima jer su oni upoznali Božju volju i slijedili ju. I bili su hrabri izvršiti što je Bog za njih dao. Da, i onda i primaju tu nagradu kad Isus kaže slugo dobri i vjerni. Da, ili što sam htjela sam reći, primit ćete već na ovom svijetu ćete primiti blagoslov. Da. Znači, ako krenete za mnom i mene slijedite. Da, slijedite, tražite najprije Božje kraljevstvo i pravdu njegovu i sve ostalo će vam se nadodati. Znači to su ljudi koji slijede Boga, koji traže njegovo kraljevstvo, rade na njegovom kraljevstvu, rade za njegovo kraljevstvo i onda se vidi da imaju i taj dio sreće. Zanimljivo je kad Krist opisuje kad kraljevstvo nebesko kao kad se pronađe biser ili drahma, pa onda veselje, radost je. Znači, radost je kad netko pronađe kraljevstvo nebesko i kad radi za to kraljevstvo, onda je u kraljevstvu je gore veselje i slavlje kad neka duša pronađe Boga, znači ta radost se slijeva i na one koji su radili na tome da ta osoba pronađe kraljevstvo, da upozna Gospodina. Tako da ti ljudi žive radost, oni nemaju život koji je bez boli, bez poteškoća, bez svojih križeva. Dapače, oni su taj križ uzeli na sebe, prihvatili su kao u današnjem evanđelju, uzmi svoj križ i hodi za mnom. Oni taj križ uzimaju svaki dan i hodaju za Gospodinom i to se vidi. I onda, znači, nije Gospod prosperiteta, koji isto trebamo paziti da ne uđemo u njega, znači da ne govorimo, eto, ko slijedi Gospodina i ko slijedi njegov zakon, sigurno će uživati materijalne blagoslove. To Isus nije nigdje rekao, nego je rekao ništa vam neće nedostajati, sve će vam se nadodat, a opet može biti razdoblja kad je teško, kad su poteškoće, ali nije rekao da ćemo živjeti blagostanje i to je jedna stvar koju se trebamo paziti. Taj gospel prosperiteta je ušao najviše kroz pentekostalizam i donio je dosta, mislim, povreda ljudima. Čak u nekim zajednicama sam čuo da su ljudi koji nisu uspjeli doći do nekog bogatstva izlazili jer su mislili da su prokleti, jer eto, Gospodin nije dao blagoslove, a
to uopće ne mora znači da si ti blagoslovljen ako imaš puno. Bio sam u Africi, tamo ljudi nemaju puno, opet su... Svi sretni pjevaju. Opet, rekao bi, sretniji su nego mi. Da. Iako vidim jedan problem koji je tamo došao, a koji je taj... jedan gospel prosperiteta i materializam koji je prisutan u društvu, koji se može vidjeti na društvenim mrežama i tako, putem interneta i digitalnih ovih tehnologija došao do njih i vidim na mladim generacijama puno su sličniji nama na zapadu nego što su generacije njihovih očeva i roditelja, baš zato što nisu imali takav pristup informacijama, a društvene mreže realno daju jednu sliku koja nije realna. Niko se ne slika u svom najgorem izdanju, nego samo u najboljem i onda to kroz filtere provučemo. Da. I onda bi se kao trebali s takvim nečim uspoređivati. Oni to gledaju, to im je dostupno i vidim da su puno su pogođeniji materializmom nego generacije prije njih. Na primjer, bili smo u Africi, Mišo i ja, prije, sad je to skoro 2 godine, i bilo je 100 mladih, pozvali su nas da u ime Karisa za mlade Afrike vodimo formaciju voditelja i tamo je bilo 100 voditelja iz cijele Afrike, znači iz 27 afričkih zemalja i pred kraj jedan od voditelja Karis Afrika nas pozove da ustanemo, Mišo i ja. Sad nismo znali šta se događa, on nas pita prvo Mišu koliko ti imaš djece, pa mene, on kaže evo čekam 3, ja kažem ja imam 2 djece, koliko imate godina, ja sam imao 27, on imao 25 i kaže tu ste negdje u prosjeku, imate više djece nego svi ostali skupa. Znači i taj dio su izgubili i kad se taj dio oko materijalno, kad shvatimo da je Gospodin taj koji proviđa materijalno, onda je puno lakše se i odvažiti na obitelj, puno lakše se odvažiti na životne odluke koje ovako se čine teške. Nije lako imati obitelj, nije lako uzdržavati obitelj, nije lako imati djecu, teško je, ali kad se osloniš na Gospodina i znaš da je on taj koji proviđa i da on poziva na bračni život, on poziva na otvorenu životu, onda je on taj koji će se i pobrinuti za tu djecu, ali da ne zaboravimo simptome. Da, znači evo to smo bili rekli, blago bogatašu koji se našao bez krivnje i koji nije trčao za zlato. Evo on definitivno nema tu zabrinutost o čemu smo pričali, tu recimo anksioznost oko što je danas što je važno, evo to je jedan od simptoma, evo što je još drugo da nam reći. Dalje, financijski nered, kada su naše financije u neredu, odnosno kad mi ne upravljamo njima uopće, nego novac dolazi, novac odlazi i ne znamo gdje je otišao, na šta je potrošen, znači samo prolazi kroz novčanik, to se vjerojatno su svi imali taj trenutak, pogledaš na račun u jednom trenutku i vidiš da nema većine plaće, di je otišla, znači ne znam gdje sam trošio, šta sam radio, znači nedostatak kontrole nad financijama. I često ljudima kažu, pa ne stoje, ne znam gdje je otišao. Znači nemamo kontrolu, ne upravljamo, znači Gospodin traži da upravljamo i da čuvamo i da obrađujemo. Što se u narodu kaže, potrošio sam plaću prije nego što sam je dobio. Ali to je krivo, mi bi se ko kršćani trebali znači boriti protiv toga, da upravljamo. Trebali bi biti vjerni upravitelji onoga što nam je Gospodin dao. Znači trebamo paziti da Gospodin ti je nešto dao ti je to materijalno, trebali bi vjerno upravljati ime, znači biti upravitelj. Ako puštaš da ide samo od sebe, onda nisi upravitelj. Onda si sluga. I kad ti dođe neka želja, onda to recimo uzmeš, da želja. To je iduće. To je još. Idući simptom je kronični manjak, znači vjerojatno svako od nas ako ima osobu s kojom kad priča, prvo je joj nemam novaca, joj ovo i ono, nikad nemaju. I samo se žale da nemaju. Znači kronični manjak, šta god da rade, čak i ako rade, ja sam znao pričati s ljudima koji imaju puno bolje plaće od mene i primanja koji se žale da nemaju novaca. I onda ja budem malo i a kako ti nemaš 2-3 puta veća primanja, tako da nije do koliko imaš, nego kako uma se odnosi. Pa stvar uma i stvar srca. Pomiješano je, rekao bi, jer materializam
na neki način i nam zamagli, ali zamagli srce zato što smo stavili materijalno na krivo mjesto. Na krivo mjesto. I onda klanjamo se materijalno umjesto Bogu. Lažne uštede, to su odlike koje onako izgledaju štedljivo, ali često nas odvedu u smjeru da mi nisu realne. Trošio sam nenormalno i sad ću odjedanput štediti nenormalno. To nije u skladu s našom naravi najčešće i onda to traje jako kratko i onda se sve to što se uštedi najčešće i potroši. Tako da treba neku zlatnu sredinu naći. Impulzivna kupnja. Znači to je kad vidim nešto i odjedanput moram nešto kupiti da bi svoju emotivnu potrebu zadovoljio. To je dosta loše. Naravno, može se i to dogoditi, ali ako je to stalno, to je problem. Škrtost, znači nevoljkost u davanju, pomaganju drugima, pohlepa, osjećaj da nikad nije dosta, ono što smo rekli, onaj milijarder još samo malo. Nezadovoljstvo, odnosno uspoređivanje s drugima. Kad se idem uspoređivati s drugima koliko ovaj ima ovako, ovaj ima onako, ovaj ima ovakav auto, ja imam ovako, ovaj ima bolju kuću od mene. Čim krenemo s uspoređivanjem na krivom svom mjestu. Jedan dobar prijatelj mi je rekao da su kom su dva najveća neprijatelja zajedništva. Komparacija i kompetencija. Znači kad se počinjem uspoređivati s nekim i natjecati da bi ja bio bolji, tu nema zajedništva. I ja sam onaj koji uništava zajedništvo. S tom osobom? Pa da, ali i sa drugima. Čim nam je to na srcu, čim se uspoređujemo sa drugima, čim se idemo natjecati da bi mi bili bolji, u problemu smo. Znači ne radimo na zajedništvo, nego ga češće uništavamo, a to nije dobro jer crkva je zajedništvo i Bog nas poziva da živimo u zajedništvu, a mi ga svojim uspoređivanjem i svojim natjecanjem da mi budemo bolji, da se pokažemo bolji, mi ga na neki način uništavamo ga u svom srcu i ne možemo tu osobu gledati kao brata, kao sestru, nego kao nekakav predmet uspoređivanja i predmet natjecanja. Zaduženost, i to nije zaduženost koja znači da sam uzeo kredit da bi mogao živjeti za kuću, nego zaduženost koja je plod stila života koji je iznad naših mogućnosti. Znači, ako živim iznad svojih mogućnosti, trošim više nego što zarađujem, znači da ću se morati zaduživati i da ću ući u nezdrav dug. Jedno je zaduživati se zbog stvari koje su nam potrebne za život, kao što je stanovanje, pa onda umjesto da plaćam rentu, radije ću plaćati ratu kredita. To ima smisla onako životnog, ali ako ću ja se zaduživati samo da bi mogao izlaziti van, da bi mogao večerati u restoranima za koje realno nemam novaca, ili da mogu ići na putovanja za koje nemam novaca, onda je to onako upitno da li je to dobro. I precjenjivanje moći novca. Kad mislimo da će novac riješiti sve naše probleme. Novac ne rješava probleme. Znam puno ljudi koji su bogati, imaju jako puno problema, koji su i ostali, znam i siromahi koji imaju manje problema od njih, neki i više. Znači, nije stvar materijalnog, ni da će novac riješiti sve probleme. U nekim stvarima nam može pomoći, ali ne rješava probleme. I bogati umiru od raka i siromašni umiru od raka. I bogati se mogu smijati, siromašni se mogu smijati. Više je stvar našeg srca i načina na koji se odnosimo prema materijalnom. Puno toga smo rekli za prvu emisiju. Evo došli smo polako pri kraju, moramo polako i završavati. Evo možda da zaključimo, znači blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko, što je znači važno. Nije problem novca, novac je samo sredstvo, stvar je našeg odnosa prema ljudima, odnosa prema Bogu, posložiti prioritete u životu. Tako je, staviti novac i materijalno na pravo mjesto. Urediti odnos prema novcu, prema materijalnom i znati da niti smije biti Bog, niti smije biti iznad Boga u našim prioritetima i onda će se sve ostalo puno lakše posložiti. Nekako bi rekao da on ovako sad u razgovoru stavio bi prvo Gospodin, drugo obitelj i naši odnosi bliski i bližnji, onda poziv i poslanje koje imamo u životu, bilo to kroz posao, kroz nešto što radimo, volontiranje i onda materijalno. Jer
ako mi materijalno i neke bolje poslovne ponude onemogućuju da ja mogu služiti drugima, da mogu se davati u Božjem kraljevstvu, onda je pitanje da li ta ponuda od Boga ili nije. I onako, pogotovo kad radimo s mladima, a vidimo da su to neke prekretnice nakon te prvotne faze životne, ono kad se student ili srednjoškolac dođe bliže Bogu, i onda prva nekakva bitka je za čistoću, teologija tijela, i onaj tko to prihvati nastavi dalje. I onda u trenutku kad počne raditi i kad počne privređivati, ovo je jedna druga bitka. Hoću li staviti materijalno i novac ispred onoga što mi Bog nudi? Hoću li izabrati pravu stvar? Onda vidio sam puno ljudi koji su rekli, dobro, sad ću malo smanjiti ove aktivnosti jer se moram posvetiti poslu, i naravno to se mora, ali postoji jedna ta granica gdje prestane se davati u Božje kraljevstvo, prestane se služiti, prestane se biti aktivan član crkve i nekako počinje splašnjavati žar, počinje se gušiti, počinje to prijateljstvo koje imamo s Duhom Svetim nestajati. Jedno je ako se promijeni, ali drugo je ako počne nestajati, i ako žar za služenjem, žar za davanjem drugima počne onako iščezavati, mislim da idemo krivim putem i da je novac počeo uzurpirati mjesto koje bi Duh Sveti trebao imati. Znači, važno je u biti da bdijemo nad našim srcem, našim umom, što naše srce, što u biti radi, to što radimo, da li radimo za Božje kraljevstvo. Da. I tu ne kažem da ne treba raditi, da ne treba imati dobar posao. Treba imati dobar posao, treba se truditi, treba davati sve od sebe, ali isto ne zaboraviti da nisam samo posao, da nisam samo ono što posjedujem, nego sam nešto puno više i puno vrijednije. Da, evo, s tim ćemo završiti, to mi se sviđa. Čovjek nije samo posao, čovjek je puno više, čovjek je Božje stvorenje, dijete Božje, a Bog je sve stvorio. Stvorio je nebo i zemlju i dao je nama na upravljanje. Josipe, hvala ti lijepa. Evo, pozdravljam svih u nanovo rođeni. Josip zna koliko mi se zajednica sviđa. Evo, možda još za kraj jednu kratku rečenicu ako želiš. Pa evo, neko ovo bude početak je korizmeni. Drago mi je što smo počeli u korizmi, da ovo bude nekakav ovo što smo čuli i ovi simptomi da nam budu na neki način ispit savjesti za početak ove korizme, gdje je moje srce s obzirom na Gospodina i s obzirom na materijalno. Sviđa mi se, ispit savjesti, odnos sa Duhom Svetim. Evo, nek nas Duh Sveti blagoslovi, neka nas drži blizu sebe, da ne odlutamo. Svi mi imamo, vrlo lako padnemo po time da nas nešto privuče, i neka nas Gospodin drži čvrsto uza sebe, da smo s njim i da idemo s njim, kako u poslu i tako isto i u aktivnostima van posla i u obiteljskom životu. Dragi slušatelji i gledatelji, zahvaljujemo vam se na vremenu što ste bili s nama. Moje ime je Katarina Bukša, ja sam urednica i voditeljica emisije Franjina ekonomija. Danas smo pričali blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko. Nastavljamo tu temu isto sljedeći mjesec. Josipe, hvala ti još jedan put što si došao i što ćeš biti tu s nama. Tehnički urednik je danas bila Ivka Malkoć-Bastašić. Hvaljeni su si, Marija. Kao zmija u pustinji podignuta, ti si podignut na ozdravljenje mnogima. Rafa Adonai, Rafa Adonai, Rafa Adonai, Rafa Adonai. Tvoje ruke raširene, probodene,
oslobađaš. Rafa Adonai, Rafa Adonai, Rafa Adonai, Rafa Adonai. Na prijestolju svoga kraljevstva, hvaljen i slavljen do vijeka. Na prijestolju svoga kraljevstva, hvaljen i slavljen do vijeka. Ti si Bog koji ozdravlja, Bog koji ozdravlja. Rafa Adonai, Bog koji ozdravlja. Rafa Adonai. Ti si platio cijenu našeg spasenja. Tvoje nas rane iscijeliše, Isuse. Rafa Adonai, Rafa Adonai, Rafa Adonai, Rafa Adonai. Na prijestolju svoga kraljevstva, hvaljen i slavljen do vijeka. Na prijestolju svoga kraljevstva, hvaljen i slavljen do vijeka. Na prijestolju svoga kraljevstva, hvaljen i slavljen do vijeka. Na prijestolju svoga kraljevstva, hvaljen i slavljen do vijeka. Ti si Bog koji ozdravlja, Bog koji ozdravlja. Rafa Adonai, 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 Rafa Adonai, Rafa Adonai, Rafa Adonai, Rafa Rafa Adonai. Govori, Gospodine, sluga tvoj sluša. Korizmena duhovna obnova na Radio Mariji. Svetu misu, razmatranje i klanjanje vode mladomisnici Zagrebačke nadbiskupije. Slavimo Gospodina zajedno, pripravimo svoja srca za svetkovinu uskrsnuća Gospodinova, a mladomisnici će nam podijeliti svoj mladomisnički blagoslov. Svete mise i klanjanja glazbeno će obogatiti mladi župa grada Zagreba. Dođite srijedom u 18:30 u kapelicu Navještenja Marijina na Kamenitom stolu 11.